Tug'anдар, assalomu alaykum. Hurmatli Doni KG kanalımızın kattaluvchilari, jalpi mal charba ko'rarmandari, salomatsizlarmi? Bugun 21 fevral 2026 yıl Chuy oblusi, Soquluq rayonu. Va alaykum assalom. Yaxshi. Soquluq mal bozoridan ko'rsatib beramiz. Sizlar kanalni qo'llab, birden like bosib ko'rib turingizlar. Sağ uylar tartib ko'rgazamiz. Reklama için nomerler 0707 388 350. Soquluqda can jağıp atat. Can qarabastan ko'rsatib bereyim. Şul жерде de uylar var ekan da, tizip qo'yibdir. Sağ uylar ekan da. Nesi var ekan? Assalomu alaykum bayke. Qandaysiz? İşleringiz yaxshimi? Yaxshi. Qanchadan bo'lib atat uylar? Bahalar. He, Arqır. Bu qancha baş var sizde? Mende Tizip qo'yibsiz-ku bu yoqqa. o 1 2 3 4 5 6 baş. 6 baş mı? Maşallah. Buldagı bağlarını aytpaysızbı? Qancha litr sütü var? Qanchanchisini tuğan bular? 3-cü tut. 3-cü tut. 16-17 litr sütü var. Saviz ekan ha, ırpı. 16-17 litr sütü var. Bağısıçı? Bağısı 170 lira. 170 bin so'm buna. Ha bulçu bul bayke. Bu arzan bücretli var ya. Budjetli variant. Qancha? Bağısı 120 aldı. 120 bin. Boz mı sağ mı? Sağ. Sağ ekan bunaki. Төртөөнөн тең ызылдап чыгабы? Төртөөнөн тең бар. He. Vızıldakma. O? Mına. Bağırından çıkar. Çıgat ekan. Hiç korkma. Oldu mına çıktı. Oldu. 120 he? Ova. Qanchanchisini tuğan bul? Qartang emasmi? Eme 5-ci olab. 5. Orta yaş. Orta yaş. Muna-chi muna? Bu muz olsun menen. Muz olsun menen qancha? 3-cü tut. 3-cü tut. Bağısıçı? 220 sıra oldu. 220 bin. 16-17 sütü var. 16-17 litr sütü var. Anam bul. Ja qaysi bundan? Bu ey. Bul qancha? Bu Mına. biraz eme vazrasnoyra qo'y. Ha? Biroq sütü yaxshi, onlar Sütü yaxshi. Jo'sh. Jo'sh, he? Jelinler ishtaydi. Jelinler ishtaydi. Төртөө тең, he? Qana. Aytaylik ko'rsataylikchi. To'xtab turыңыз, qana. He, mına ko'ringizlar tuğanlar. O, yaxshi ekan mına. Chiqishlari. Bu da bücretli variant. Aha. Biraz Mına. tiyin azırak ile degenderge. O, aytыңыз бағасын. Bağısı 125 lira otam. 125 bin mına tuğanlar. Öte variant yaxshi ekan baykede. Qana dağı. Bu ala. Bul, ala. Ala tom menen galıştırın. Alato, galıştın arğın. Sütü ağı atat gör otasa. O, mınaki. Büt şavulday. Şavıldaydı. Qancha litr beradi? Yumşak. Bu 18-20 litrege gelir. 18-20 litr. Bul dağı sizdiki mi? Ja Bul dağı boldu. meniki. Ha, bul dağı baykeniki. Bul qanchanchisini tuğan? Bu 4-cü tut. 4-cü tut. Sağın boz. San boz, mınaki. Emi nomer aytыңыз bayke. Qana? O 702 0702 310 310 420. 420. Uşul uylarda çekeden tartıp görsöttük. Ova. Anam Çalıp çileşinizler. bu bugün subota bolğonunu baylanıştım. Azırak alıp geldim. Ha, dağı var mı? 25 baş polnoy satılap. Maşallah 25 baş firma. Qayaқты Жақсы қашанда? uylар var. Belovodskiy. Беловодский, Moskovский район. Жақсы uylар бар екен. Байкеге çalıp özünüzler сөйлешіп көріңіздер. Eme bücretli variant. Bücretli variant. Küçükler var mı? Geçeyim var. Бар екен. 350 bin 30 geçeyim. litre bergenler. Мына 30 litr geçeyim. Video vızıp mene сөйлеше бересіздер. Болды, ийгилик анда. Байке. Мақұл, жақсы. Болды. Қана дағы қайсыны тартайын? Қана байкем тартып қойды. Ha, ушуну. Бул канчанчыны туган байке? Биринчи туут. Мынакей. Мына желиндери. Канча литр берип атат? Hazır, 3 emçeğinden 12 litre süt verilir. 12 litr sütü var. 3 emçek be? Yok, Ha, bir emçeği muz olsun. Aa, mına muz olsun. Qana? Muz olsun mına urgaç eken çoğayıp kalıptır. Mına muz olsun. Kança surap atas? Kança surap atas? 230 bin surap atat baykem. 4 emçekten işteydi eken. İşteydi, rabot Birösün muz olsuna öğretken kalganı sağ eken. Mına. Nomer aytabız mı? Aytıp koyuңuz. 0501 0501 93 93 70 70 88. 88. Kayakta? Panfilov rayonu. Panfilov. Kumargaylı. Maqul bayke. He? Çalыңыздар, туғандар, алам дегендер болса көрүңүздөр. Муз olsun менен экен. Мына ушул жерде да уй бар экен. Мына чоң уй экен. Жаңы эле ушул жерге келдим эле, негизи ушул жерде тартайын деп, анан байкем мени тартып койду, алып кетти. Кана, эсинен сурайбыз. Бул кандай уй? Боозбу? 8 aylık boz. 8 айлык бооз. Өтө жоон уй экен. Мына көрүңүздөр. Бой канча чыгат? 1.40. 8 ай бооз. Канчанчысын туйт буйрса? Экинчисин жаш экен, Экинчисин эми туйт экен. Жап жаш мына.
Basıçı. Bası 320 da. 320 ming so'rab atadi. Mana. Andan keyin ne? Mo'u. Mo'lar bu. Qana? 5 baş, 2 qunajin, 3 buqa var ekan. Mana. Buna qunajinlaring qanchadan? 95 ming so'mdan beriladi. Buna buqalaringchi? Oğlaka 115'ten verildi. 115 Limuzin, limuzin. Bu Şvits. Bu Simintal. simental ekan. Simintal 120'ga verildi. 120 ga beriladi ekan do'stlar. No cho'ng uy. Ha, teyetigini cho'ng, ha? Dastavkalarni uyushtirib berasizmi? Ha. Nomer qoldirib qo'y. 703 0703 34 69 10. Çalıp görüngüzler mana. 2 baş urg'achi, 3 baş muqa, ana bunda cho'ng. Ikkinchi tuvut bar ekan. Shu soda bo'lib o'tadi o'xshaydi shuluy. So'rab ko'raylikchi mana. Shuluy. Sharg'ilper deb o'tadi bu yoqda jigitda. Qanchaga savdo qilib qo'ydingiz aytib qo'yingchi. Shuni qanchaga? 135 ming beryapsiz? Ha, bo'ldi. 135 ming savdo beryaptir. Ha, ketganda. Uchinchi tut. Hozir bo'z bu. Oz. Qan 20 kunda to'ydi. To'ysa 20 kunda to'y. 20 litr beradi. 20 litr sut beradigan ha, mana zapaskalar. 3-chisini to'ydi buyursa. Qancha so'rayapsiz? Qancha? 180 nasıl verelim? 180 ming bo'lsa beraman deydi. Mana. Budjetli variantlar ekanda bular. 180 ming. Bir boshmi? Nomer aytasizmi? Bunday ha? Ma'qul. Bunday sotaman deydi 120. 180. 180 dedingizmi? 180. 180 ga beraman deydi, ha? Oh, 20 litr bergan. Mana motay ketdi. Jana 49 mingga sotib. Ha, so'raychi. Ha, tayni qancha qalding? 50 bo'ldi. 49 desang? Qayra 49 ga baraka bo'lmadi ular. 50 deydi, mayli. 50 ga olibdir jana. Tay. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Şükür. Sen sog'ligingiz yaxshi? Qana qo'y. Qancha mana? Budjetni variant naqd shuni o'xshaydi qo'y. Qancha so'rab o'tasiz? Muzol. 155. Muzol so'rg'achi va? Erkek. Erkek ekan. Qancha litr suti bor? 910. 910 ekan. Birinchisi. Birinchisini tug'an. Bugun bir lavashmi? Bir lavash ekan mana. Yaxshi. Buna uylar kimniki ekan? Qanday? Seniki ishlaring yaxshi? Qanchadan bu bo'g'izlar? 195 lira oldu. 195 qanchanchini to'ydi bular? Birinchi to'ytlar ekan. 195 ming so'rab o'tadi bir qilgan bo'lsa. Narxichi? 165 deydi. 165 deydi. Qo'chqor qancha bo'ldi aka? Ha, o'tmay qoldi. Qanchaga cheyin so'radi aka? So'ragan. Nomer aytasizmi? Bunday sotadi. Ha, 074 25 63 39 ha. Buna tay. Ha. Boz qunajinlar ekan. Qanchanchisi to'y? 5 gün to'ydi. Buyursa. Allah buyursa. 15 kunda to'ydi ekan. Özü de toprak qala, tish chiqarilak. Tish chiqarib, erta qochib qolibdi-da. Mana jelini. Qancha so'rab o'tasiz mana? 155 lira. 155 ming. Birinchi tut. 142. Bulchi. Bunisi 135. Bulda bo'z bu? 8 oyga yaqin bo'z ekan. Nomerini aytib qo'y. 500 0500 47 47 55 55 88 88. Ya. Ha, shularda bor ha. Qanchadan bularning? No 145 145. 8 oy bo'z 145. Bunachi? 165 Muzosi bilan mi? Qorpog'i urg'achi 165. 5 kere sütü var. 15 litrgacha beradi. Toshni beramiz. Tosh 4 o'ndan teng. 4-chi torpog'i 4 o'ndan teng chiqadi. Var ravochi. Ravochi ekan. Janob nomerga qayrilingizlar anda. Shalsa bo'ladi janob nomerga. Mana birinchi tut ertaga chiqqanlardan ko'rsataylik. Qancha ekan bu aka? 110 ekan. Ha, bo'z ekan a? Bo'z. Bunisichi? 120 o. 120 ekan mana. Allah. Bu nomer aytamizmi onlayn? Ke bunday sotasizmi? Bunday. Savdangizni bersin. Bu yoqda muzolli uylar, sementallar bor ekan. Ayvoy go'y. Bu kimniki ekan? Sementallar. Mo'lar. Shelerki buni
Muzolular qanchadan bo'lib o'tar? 200 tön. 200 mingdan. Munolarchi qanday bu? Bağlarını aytib qo'y, yaqin. Bu yoqda da He, muz osmen da var 200 töndan. 200 ton. Muzosi yo'q. Bo'g'ozlarda bormi? Boğaz. Bu qayerdan kelgan bular? Российский. Rossiyskiy sementilda motor boqtarıncha. Torbokton 115'ten. 115 dan. Opton. Buqalar bu. Buqalar nomer aytib qo'ychi. 555 0555 160 160 444. 444 çalыңızdan.